bakozesa izoberi kubasagarraho omukago gwabo na Ruhanga wabo. Nonga habwa okuramaga kuturumu kandi nabwo bureberezi bwa North Kigezi nyowe Commissions Coordinator nisima Ruhanga mnonga ahabo kuba abantu bingi ogumwaka batwegisireho hati turi abantu igani 18 obutwantsimbiro mu kasheshe konka turi namasiko ngina baratwegitaho mu mahanda. Echo kubanza no kugira ngo abaramaji bagenzi banje no kubashaba ukwatanisa kandi na no kugira ubumwe nkathimu yito kwero kugamba United for Service and Growth okwatanisa hamwe ahabwo kukura na numurimo gwa Ruhanga. Umwaka ogu niyo theme yitwebembize kandi urugendo rwitu ndwija kutumara ntwija kumarena ku 14 nizo twakubira ntumara hatagizire cyangwa ogu yagamba nacho kuceka ko rutindo orakatunga ikiyajyanwa baza kwatanisa na polisi kubera areme batunge ekirka ekirabayambi katonga twino kwikiriza ngo aboka turi in touch n'aba traffic officers okurganyendo bariyo no batugambira mu habaza kubaho akahanda kebigera kuturarabe kandi kakatabiroho twine option B eyitur kubasa kuja koresa minize zindi ezeraturabyo ruguto rwo ringwa rwa Sembabure rero kandi hona rukatugarra aha main road wene kintu kushaba abantu barahanga bariyo batureba no kutushabira but number 2 no kutusupportinga omubyentambura kandi no gumana umushabiro mu rumogo mukamasimu kuramaga bagamba inshonga izikubatwarayo nkendwara hamwe nebindi kandi bagira ngo beinamatsuko ngo nibaza kucira Abarikurenga mwana sigeze ninda mago murundo gwa kana Abarikurenga ndeba yose nangore byembabazi antambire birwara ayampa businje kandi nebindi kushagana ndeba ariyo nabigarukamo amazina ndikemerembe Grace ndigo mu kanisa ya Nyamukura Abarikurenga nisima Ruhanga abuko byandabise muri byinji abana banje bakaba tene school fees kunagiye mu ngo kubanza nashaba Ruhanga yankwateraho nabona umwaka umukwera umwana wanje icyo nisimira mutamo ari nebindi ndeba najana bikora nje nukura ningendera ikigendera hati yanimanya nangibisigiye yatakakozire nabya binkorera. Reverenda Lamach Muramuzi ori umuhwezi wa coordinator wa North Kigezi Diocese yagira ngo agenzire ingendezi eshumi nyingi kandi Ruhangagarikiremu okushaba kwe kingi yayihanangiriza abantu okukwetabamo ngo Ruhanga nahura ishara ko kwiyikiriza no kuwole ko kwehayo ahabwa Yesu Kristo tereza amani go kusiyungure bitantoraba nk'umunsi kandi nyensi tukakungura amagara gatabo harumwa amagobaga abantu ko bari kutambura umuringo guti bintu kwikiriza kurukwingana kutyo Ruhanga agarura busya amagara gabo agarura busya okwikiriza kwawo nangwa kanoma kagawo na cyarengize bari kubugana Ruhanga kumana abahereza amano basinzi amakuraga gasha Kabanza Sky TV agenshunga ebale munonga